There's something about this administration's attitude toward this, which I think really leads us to conclude they have something to hide. We don't. Mingħajr ħafna tidwir mal-lewża, Hillary Clinton akkużat lill amministrazzjoni tal-President Amerikan Donald Trump li qed tagħti fil-każ Epstein. Intervistata mill-BBC f'Berlin, il-Ġermanja, l-eks segretarju tal-Istat Amerikan argumentat li d-Dipartiment tal-Ġustizzja Amerikan u dawk li sejħet alleati ta' Trump ma ppubblikawx il-materjal kollu brabta mal-investigazzjoni fil-każ Epstein. Żvelat li ltaqat mas-sieħba ta' Epstein, Ghislaine Maxwell, fi kliema fi ftit okkażjonijiet u ċaħdet li qatt iltaqat ma' Epstein. Ikkonfermat min-naħa l-oħra li żewġa Bill Clinton kien jaf lil Epstein u li tela fuq l-ajruplan ta' Epstein fil-bidu ta' snin 2000 għal vjaġġi tal-Fondazzjoni Clinton. Dan qalet waqt li ma kienx jaf bl-abbużi ta' Epstein. We have no links. We have a very clear record that we've been willing to talk about, which my husband has said. He took some rides on the airplane for his charitable work. I don't recall ever meeting him. Qalet ukoll li hi u żewġa Bill kienu qed jiġu użati sabiex titneħħa l-attenzjoni minn fuq Trump u stqarret li kull min jiġi mitlub biex jixhed fil-każ Epstein għandu jagħmel dan, inkluż l-eks prinċep Andrew Mountbatten Windsor. I think everybody should testify who is asked to testify. I just want it to be fair. I want everybody treated the same way. B'reazzjoni il-White House qalet li birilax ta' dokumenti brabta mal-każ Epstein, l-amministrazzjoni ta' Trump għamlet aktar mal-vittmi mill-qatt tagħmlu d-demokratiċi. Għad-dikjarazzjonijiet ta' Hillary Clinton wieġeb ukoll Trump li qal lill-BBC li m'għandu xejn x'jaħbi. Hillary u Bill Clinton sa jidhru quddiem il-Kumitat tal-Kungress Amerikan fis-26 u 27 ta' Frar.